Yo Kumasi Kwadaso ayerhosam kese esi ho abaywa fefefe osona won share den nyimbebre wonya 23 years sabre de make say wahwere ne nkwa na ede na efa so asebi abaywe ehwere ne nkwa akolai anase abaywe yesi one eye taxi driver bi ewo ho na taxi driver ne car oyisu no eye red na ye omo ne omo tifie ni say ya one eye ne boyfriend eta akoko nkontokwa na ntokwa no eye dedede wo dem na ase ya san twasomiti aye ofina no na ntokwa no esu atwa nti eye fiofo no wo mu ntimi enkopata entokwa because empia bontin when na nebufiafo se o ma hwa abaywe ni ma wo mfre wo mafie na chese ni ya ye nyan wo mu hu abaywe yi nti na ano ya ye din eye mesinfo a wo mu de new site wo mu gugu ayi new site hwesoma medan ye siti ne fufuro bush bi omo ye adwuma wo mo si omo wo soro eye adwuma sa omo ko hu se car red bi abesiwa wayi bibie firi mu e de atu fom say dampan wo de tu fom na ende mirika o santra car ni di mirika na enti eye mesinfo ne besi fom bedru ba bia ye di load ne beto ye na chese nipa no wo koda dada car no ye tu koda dada mesinfo se omo ko hwehwe mu a na ye abaywe 23 years wonu na mu e na car yi abeyi na to Miss Strong ye hu say ni taxi driver but car no red sana nchechemu sustre say ni boy no ni car wikita no red enti se sia no ne boy no na eku na na say hwan na eku no adansefo bi ekopie mu wo ho ma yentie nchiremu a mudi fi ho emra sesia ababa wabi yakunu ewo atwuma enkran say na semresitie wuram kwa afi na hono ye chechire ni popo na obi edi ababa wabi ewu wababa yi no ato ekwan no ba so ampa ye ko ye no na tese ababa wa no afi sonno mo kra na obi edi na ewu etisa na odi na beto no na mo hwe ye do na ekwan ba na nipa na fa so wodi na ewu otwa ni ti otwa ni nofo otwa ni party ba bi ana eye bro aba eye den ana odi kun sa yo minia no kwasem ye kase ababa wa na dra akozi ko ba na ho a mo bedu so no dan no na ye kan ba bia na eye pro ye ko ene na nipa no abutu no ntie ko ani fi bia ne ho na makwa ni bi no nse bra akozi ko ba ya mo be dan no no de ababa wa no ye kan ba bia na emum na wo hu se utumi hu se obi ne na press wa na taade so no ya yire ne ko ho ama taade no wa tia no ma emu ja katra na ne wo ababa wa no anumu na ye ma akozi fo nka no ene nhihemu ko se kama omo ni travel ka boni no ebija ababa wana to no mentor ni be wuram ekwan kwanta no so ede ha kwa chiri ni mu mo ko no ene o kuin ni mte kasa bi wo na ma esi ku bi adwuma ntia ma odane ne ho entempa so ntia ma esi ko so jaya adwuma se ka no a do mu nya se ka ni ta kokko na ka kokko no omo do mu nya se twawu ni pa na to bi ato atwe ni wo se tu ka ne ko ntia na yo mo ma na brand ba ko ye so Uma yanko hede akwai abi egwe abomo ko ya na tese odaseni na nipa ndi na ewu a abija na to na sabra no ya nwumre anapa ana awia pato no ye ko enumre be no na ni mpem ndu atama obi bi se gboni fo se mo be ja baba wa na to de ne be go mi nu mpem ko ne no mi nsa so na se ebra wo mo ye adwuma no ana wo mo hu se car no abesi ho wayi bibia to atwene nwure mu onya sa Etiano no ko hwe ya na ya baba wo ya oda TV su ya. Na ababa wei ebra mo hwe nanim no mo hu se wo ye nipa bia mo nim ne mpatam ho mo hu ne pen e wo ho. Pacho no kwasem enkuya ka ye ho hwe nyina nipa firi so ba ne so na ababa wa no o fripum ha ba bia ntia brei ansan ye hu abusuafo akira kwan. Na abusuane firi he abusuana tese omufri eye oboase ngemu mababa wani yudi a otikumasi a ohan dan wo kumase Kwadaso ye na apontifo ediri mo na tese edana sa enyambrata no ani abonefo se no koso no mababa wani nipa bi a omo ani nche oni ababa wani na tia ya otani travel car red bi no ko edin kan ba ko ni be kunso anopano ni mo mo hu di si ye akidi omo ntia baba wani nkabi ntia ntia bo ye se omo fra baba wana omo nkenke no meba da bi o se no ma bebe omo ba ya mbi ya baba wana dan ya baba wana mu ba fon su ni eburo emuja asofo dem ho kakra
ana ko ba se ene obi ti omona se ene ni bi se na esi wo batem ha ye yugu so aye mo hu de wura pe ni pako mo mo so e bankawe aposifo eti eho ana me hu se eye wo mo de hie no a pepe minia na sa ni pa boni no mo nyante ye bi se aposifo nsa kanana yo minia ebra ai musnafo ne bae no eno yinya ne ntie efi hia na baba wan ho dan wo no ekire se abrante ne sa akoko na ye ka se kunyi o ni para to no ka ka akoko no eno ana ne mpana no oyusu nemu omunyi baabi abrante ni fi nemu omunyi mi che abrante no o sai dan wo eye atmafo asiku ba ko firi wa na ba atmankwan na hihemu na ye kwate se abrante no eno ato no pra no pe wadi wa beti na hopen na wotuo asa ya kwatena eye twede empate mbonum ne honum na emtin ya udi nka behind dan no nem se nene nai kwesi ada no na yinya ne tie se abrante no ono so wakana no oduru ato na nanu wonse do na se ono so awu sa pepe al sisi ameke ta abrante no so konfa no che motre na misa bwache mami misa wo sa awraho semi etasi awo mompatem wo yeku obi ye bedampo no ho mota hu bi ana we ni bride kan a mahu sa baba we die mini ya hadi mekate ebi ya hada ya hadi enka ye kwantum pon da akon ka we na ya na akonfo ta haya so na se ubi adi ewu ati sisi die ebi nsi hada elunti ama ehu pa bo manfo enam se hana koye ekuyafukuru nti ekoma sa no na stebi ma no kra di o mabu pa yi o musuri so mo nkwampo be gba nan o mo kwafo no akope bibi abegi ono de oye sese wo ban so waja no ono nko abekọ no we de oso obekọ ne ga ne nebekọ sansa me ni wa ne bewu owo odoye owuo enti Kumasi Kwadaso sentimental e na asem ya kwa akosi a 23-year-old girl ne boyfriend taxi driver esese obejame na wo nante wode na emienu nyina ebekwa asamando akwa akoto so wo yesesa asamando o man a ye kwa akoto odo no so ewo honom na asemi enne ya himachi ya na asia ade pata biribiri abo omanfo menua be ma kwasi pon na ade asemi ya kwasi wo so de nsam be bakrom ha kwasi to ayeso na 23-year-old girl okotwe mpra na busuafo amuna nkuna ani ni dem na mom ne boys wo jan no nti ono no wakunakunu hu bi kwasi to ayeso Mama chura mama na say abranchi ya friend no Samuel Mensa ni nwanwa na say na kanchuma okohia no e frɛ ono to Selina Mensa enso omunya busuafo na anadwo no nam say die nata yiri say bia ankebeda ne anigye a ebia ankebedu bra omokwa akwaware mpo ena nkebeka say we de Mensa ne Mensa ena aba behia nanso ankwankoye anigisem ayerehosem ena akwakodane ekofem say ebe na wotuni na abranti a e friend Samuel Mensa na nhwemu kura abeda de sesi a kire se ni fie ne de aduane no kura onye nri na emom no sepa de a be dia sanson ana one Selina Mensa ono so enya aduanu miensa atwe empra na ne nkoma ye didie ni fie ma ye kire se e wo ma ni otumi bura baba o ipa na no mo bi na ono a otu ka de ba ni fie ne no ebedidi nkoma afedie ye hunu antikutame jame wo Kwadaso mensini mu no ene ba bia fa na atwema eye fuase twadi ekonkawe na ofitwadi ekonkawe a ekwan bi da hono mu a eye fansase na nso ye din pa na mesifo bi wo hono mu eye dwuma no mu se ka kokko bi abedan ho na dan ho no ato ogina kakra mu fo nkuru bi atuwirem na we na edru mu kakra bi na wo ma ye mesifo esi da bi yenko ha de kura ka yi wo behure ato mesanse ohuri to ho wiye no wan ta ma wadan hokọ omukọ ha ya aye ababa wa Selina Mensa kokọ kama sa be de won ka tasefo wi na mu na eda ho no mo ano ya ye din sesi ayesi mmeye ya dosumu amsumu kuye ya asemo anamoti population no so ana ede na course eda sesa oje bre twen